Pada ko masam pajang. Aja no ko pasam pajangin apa ki makan we belisi saja de yolona. Yan na to ampay ko tatongi melo masam pajang. 2-3 tau pandrita mapak guru ngangi makada atta usa ki yolo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Napa ta baca kulon surat binas. Pura yero baca ni ayat kursi. Pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala. Napa ki kata bere. Jadi ilau alin rungan memang ni angkat to sebelum makan deh. Ya ko tudangi na pura na masam paja sunnah. Na baca ni ayat kursi. Napa mata usa. Napa na baca kulon surat binas. Itu kulon surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca ya atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuanna min lau alin rungangi lauri pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki seta ko to masam pajang. Pada matiron nak ko to memat tanang aga-aga mi tanang illau alin rungangi lo ko pong Allah Ta'ala supaya ro gaga itanange de na solangi olok kolok maka solange. Iya tu ko dongi nanre dongi asewe de to tu na siaga nanre. Apa mabicu mi de to na bawa pante dongi itu. Tapi ko manre untuk nanre tapi ko memang kasolan. Dia na me paja tu. Pokokna namo yaga ko may de to kang de na ti pante tapi na capuri ci di galung. Balaway mako to. Iya ko balaway untuk nanre ni bawang. Palinga 2 to mi nanre to na maso. Tama niyo ko goro na mamako. Tapi ako memang kasolan namo si di heto de to na ganna. Makiro pada mati ko to melo joka aja na ko palalangin apa ki milo do sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu ko memang itu milau aja na itengah panapa ki makada Allah puangi kata maka ni pamulai mana meki manre bismillah ki aja na to mampadiwat ta panapa to makada Allah puangi napai mai mampadiwat ta mani itu kare he. Jadi mako mana tu iya na he onna tama na ko makada iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat tak melakukan 2 hal. Nomor si dia komelo ko mapamula baca doa salama ko. Itu na komelo ino galung ito ang aga istilah na to mataril mapalili. Ya ko pak galur riolo na pahamo pe ko na mon ride na pahang. Ya sange mapalili de na langsung akatalumi na pacan ne. Ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi na pamulay iya ko mapamulay itu mak baca doa yolo. Iya ko nadupay ase na matu mak baca doa si. Iya ro sebelum no ya sengi pak doangang asalamakan supaya wedding salama matuk jama-jaman nah. Iya tosi ko nadupai itu syukuran. Jadi supaya mak barakah iya ro papedale na pong Allah Ta'ala. Nah sama 2 tu pak doangang. Ilau doko sebelum mu pamulai supaya salamai iya kumudupa ni papedale na pong Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na tu nang kaya sa mak baca doang si baru. Itu jadi tajama ya ro tanya bida ya tu syukuran sana iyo pomidi madari pak bicara ogi loko sandroe macera apa sana macera ase aja takkada macera akadaki syukuran tapi aja nih sapui darah apa iya tu darah najis sih jadi akadaki syukuran jadi agi-agi syukuruki carana teh syukur tu papenat dinna mario marenuh. Yang kedua napasu sakka nah. Konagan kan sakka ya kodena kan sakka pasidakka nah. Yana tu termasuk pasidakka kopo imatul lilo bolata baca yero milau dongangi. Napa taleng ampelo. Tapi tatari isa aja nampelok bawang. itu dari Isa mesti lurus kak jolo iya magina pui mayoli nasaba iya ro pui ma pasti mas sempajang no dega aga ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sempajana tepat waktu pak alena pimpingi. Dia tu nak kada pu ima jolo-jolo matu pi dia tu nak sempaja yo po katanya imang di mo pa makada sempaja lorona tate 2 menina pa na jamah yo ko imang ite de patu na batay nang kaku masigi jadi tahu malelam makasibiang
tahu macawe ko po Allah Taala. Ay. Jadi ako tahu malela makasibe na tahu macawe malomo itarima donna. Yan na to ampay po ima yoli baca. Paangkato tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli baca. Ali na tamadong. Mga gani. Manungo ko macam mo baca. Yeah. Yang kedua, aga je na baca na pangolong mi ali na mi milaw dong na pangolong ngi tanra asukuru katalori pong Allah Taala. Ya jupa sa toki di pu imang tatanay tawe ko meki mabaca dong. Aja tagan rusuk bawang ni. Tatanay maka da baca dong aga ye maka dewe baca da salama syukuran. Syukuran dalam rangka aga maka da tong mandre se baru pu imang alhamdulillah. Tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu to pandite riolo kumelo ima gere manu ina tu nakada mo palauke ge nyawana ina tu maknana maka mo palauke ge nyawana tanya iya tu nyawana manu ya kutanan betuangan na aga ni nasan na tawe na gere manu ya ko makada memang resukuru mandre se baru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru. Niat na yelo, napa kuma bismillah, napa mo gere manu, naro nakan mo palauke ganyawana, apa aga katana, manu ini gere, apa itanay mana ko tumato, mamu gere ro manu maka da ipakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Ipakai guna tu, jadi tolok kolo tapi aja mota bicara korot tudang, maka dah. Ya, sudah. Ya. Ya. Aja mau tak bicara tu dah maka dah. Ko manu, gere ko. Melo ko ipake mandre sukuru akero yanu na dupa se. Dek to na koro. Dek ni akap bami maka do sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah. Maki itu pada mi ko to masjid kah? Mako mana mije itu? To mak dar angka gaga mi tanang. Tanyakan untuk aga. Pakai gunai salahnya kamaki apa niat ini turun roy? Iya. Pak angkat tu tahu masam pajaduhan na sabang kaminran na melo na waja. Itu cucuk mato. Angkat tu tahu masam pajang. Pak kami calon matuan lah. Melo ya tahu makanja makaroi pasam pajang ya calon matu. Kuih pejek malomo itarima. Itu kan makiro. Ima dupa-dupa. Termasuk nian nae. Maka dia tu kuih di ioli ki baca dong. Ilo dong ni salah makan. Maka akan dibaca. Makuye. Namo sitongan na suratul Fatihah mi. Namo Fatihah mi tu. Cuma makadami tau pandrita makanja ko pak doang atu na megayga. Yan atu nang kabaca Fatihah. Qul huwallahu akatallu. Qul subrabil falak. Qul subrabil nas. Kemudian alif lam mim sampai humul muflihun. Kemudian ayat kursi. Purayero. Ta'ala ni pak dongang assalamualaikum. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Baca napa doa syukur pura ya romatu tatutu ni Fatihah aga patutu na Fatihah iya ko idi itu biasa makana bami bi barakatil Fatihah itu angkat tu makana bi sirril Fatihah ikan sir ya ko makana bi barakatil Fatihah berarti barakana maka dari tau pandrita pa hikmah. Sebagian juga dari Tariqah mengatakan iya tu Fatihah Nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan. Iya ro Fatihah iya ko barakat na melo taala akadaki bi barakatil Fatihah. Iya ko mukjizat na melo taala akadaki bi mukjizatil Fatihah. Ia ko karamah na melo taala akadaki bi karamatil Fatihah. Ia ko pakburana melo taala akadaki bi syifail Fatihah. Jadi ia ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburai ananae aja na barakana akadaki bi syifail Fatihah. Pakburana. Iya. Angkat tau gabung manangi. Ini meni bawang komeki gabung manangi. Bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Nalamaneng. Jadi aku angkat tahu malengi wae tasu nasuroki dongi, maka data dongi cek dia la Pak Bura, tilawi
syifa bi syifa'il Fatihah. Iya. Jadi dek tu na sirupa. Yana tu nak kada aga muniakan. Aja tak kada di Al-Fatihah. Itu angka. Tapi maka dewi sapa basara ipu ustaz abi caro giban ni. Kada bani wilawi pu barakat na suratul Fatihah. Baca ni wilawi pun barakat pak burana suratul Fatihah. Wilawi mukjizat na suratul Fatihah. Wilawi akaramakan na suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana? Angkat pagabuman nang iya ko yalay pak bura bisifat. Iya ko marajing yoloy di luar jangkauan akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko melo ipamulia gagay akadaki bi barakatil Fatihah. Barakana. Iya naro pu ima. Iya ko baca iro na pura na nabaca. Ilaw dongang engkatuan re na palenna sebagai tanda kesyukurannya. Sebab magai hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanjak-kanjak ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ia kupui mata lengan palo talisar yang palo pasidakah dia mungkin naliang agasan ne latan alo dia mungkin naliang kupon putih itu dia mungkin maporkas dia mungkin kupui mata leng jadi pasti na pakai guna ko decenge iya na tu ampai maka orang soleh itu bansanya guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namu ya tu makandang imang mama rajito tapi ia mau ita makoko angkana imam makandang angkana imawi tatulilo bola rondang makandang angka pasan na guru tak Jadur Rahman Abodale maka guru tak Jadur Rahman Abodale pakai sipa ia semua pasang sederhana itu pakai sipa ia semua kaya si pakai sipa asange iya ro asama dake ku idi ipake sipai jabatange makan dalam dake ku dipake sipai kiasang iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru iya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko iya ko imako asipa imako iya tu nak guru ta ajam tu 5 solara poncolo si Garut ko tu bola rondange ko imako jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajing apa namo imange makoko mati to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lebak pu imat di salama ni apa ya tu HP lebak pu imamai ka dosana ya ko takkalamu dia takatan ni HP lebak pu imang aja nah HP bicu nah itu supaya dia terganggu makiro kemudian irona upasangan ni makada ilau doang ni 5 tu barakana kata makada pak didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah iya ko deni terima dona pu imang de tonak baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh. Iya. Di mau pak tu boleh nareko purenin reki imang itu tahu madeceng karena di situ juga malaikat mendoakan. Iya. Ia tu onrong onre masih kiri makanya nonre pu imang. Apa aja tu baca dong dasarna nabita. Yolio ko Ibnu Abbas lo bolana ni palina kanganre. Si sanay palina kanganre nabi tadi na langsung nanre na podang Ibnu Abbas maka da musida kay ka andre melo ka milaw dong ako jallo ka nga onro kenro onro wa di onri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas jadi ya tu baca doa salama ipu imang sitonganlah mas sempaja sunat ki oko bolana talowi baca don tapi kan ini dia dipakai ya roto iya, apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat. Jadi aku kilala na sampajang hilaw do ngasi batu ya tuh. Ayo pui di imata dena na sampajang, dena na yang ripake. Kaya kapale langsung bama ni hilaw doang. Nah, jadi ro nabita ni hilaw doang Ibnu Abbas na sabai hidangkan makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Jadi ya roda sarna baca doa salamair gitu. Tapi dia tu dah masuk kak baca ngidong de mas sampaja sunnah. Makanya ialah dua ini pu imang.
ialah dua. Iya koto pura mas sampaja puima tilau doang mana ngisinin na anak kampota. Napa salama. Ya jokui lalan na sampaja sunnah puima sujud terakhir tilau doang mana ngisinin na pa kampung ko pasetanga he. Na ipasalama ko po ng Allah Ta'ala simpuya dali na ipabelay pole lasalasay ipatanang at tutungan na ilaw dongi yan na roti ilaw dongang jadi koloki bolana baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampai sunnah. Pak ya komeki mas sampaja tu marepatungan itu deh ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 mas sampajan na paniliwa repana yo poko makada iya na mas sampajan ni apa makometotu kepala desa, ustaz, camat, imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung. Ya to situ koi di mapunai pesantren anak sekolah dena to matinro na rekode na pura lodongang. Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak ta tinro na rekode ti lodongang ibijatta. Mako mana tuh? Si sambu manang ya tuh no. Kira-kira lakaye agdi ketanggungan tak bayi ni si bawa anak ti lodongan indo anak suami ti lodongan jadi tanggung jawab itu no mato ko surimun rin kay pertanggung jawabkan maka dapura mo lodongan pak dongat iya na tu dakwa paling malemah donge no dia nagagacaw ya tu tapi itu juga senjata jadi kita melangitkan doa pada nak tamakan maja nak ke na betta makura-kura doang itu doang ini peko cari doang ya tamelo ma ko masampaja sunnah ki tapatami o ko suju pacapurata ya tu anak tatilo dong aja na lapakang ilillah tapangolo ko pong Allah Ta'ala tapi tapakanja kitoy bate tak milodong pak megato tu to milodong salah-salah kaya salah-salah milodongi tapi carana milodong saleh kelakay na Pak Joka tengah bani sana milodong na saya puang pero kasih lakay ko tuli Pak Joka macina ka kasi kumon ri boleh dia nakalalo nakan nastaro lakay na dia nakalalo itu dek to kan nakajoka wakale malaikat pakan nastaro supaya dia nakalalo jadi to kini bakun re milodo salah doka mai maka nakamaki aja nakalalo lakay ko aja nakajoka nakan nastaro mudupai itu kuncinya jadi aja akadaki kalingi acan ngati non roko boleh aja tak kerepo tapon kasih lakai ko boleh aja nakajoka nakan nastaro mudupai napalo na sama nagmalase kasih lakai ko aga nakan nastaro akade malaikat nay ko mato makan aja nakalolo nay yan itu yan ada nakan nastaro kajoka mo pa jadi itu kuncinya kemudian upasangnya yan narona jadi yero kotoman rese baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacura ni pasida kay monrina yan naro kutundang ipu imang iya ko na mampu imata tisang imakade madodo-dodo je kasi pakalinon na imang de gaga usaha na liang talengi sakka wadito karena dia masuk fakir atau miskin iya jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin iya wadi tale napa ni ko pui matale tu mabaraka maka dia juga zaman maka nya lalu je pak kene meki masih di dito pasti tangange maka da sini na pak galunge napa nania kami mato ko meki matanang meki magugu maka dia ko salama ya se ko pomendre iye en katawana pui masih karung akala tano ando kami meni poda me meni kalepo tapas salama ka nga ya se ko aja nanri pak kajajahe melo ka kasih maminasa ka malingi si karu pui makomenre iya ko 50 pak galung ko pasetangan 50 karu na dupa pui macicang maega di mana iya 50 karung na dito na iya to si dia heto galung na masak mana si karu dito le sidak kay imatta kaya makiro jadi macam na ni pui mak dia na nalaw magalu dia na nalaw maga idi maninaurus anak tatatini lo masige na lena pangaji wi maka dia pemurus iwijamu agalu no iko iya pamilo doang ina salama milo do tu puima puang aja kasih tapajo popole pakajaja dia tu gata waku ya ko dan ribalao gitu jadi si sambu pak dongang itu itu pentingnya
apalagi ko si Ratu Pak Galuh ko pasetangan na si Ratu tu karun adu papu imang maga manang ka mana mako. Itu jadi itu leh. Napa ni mak baraka tuh, mak baraka pasti dekat. Ya ko dia tulis si karung, si puto nah. Iya. Nya ko 50 ki itu berarti 20 na tu rua karungnya. Maga mana namanya ganina dupah. Kan makiro. Ini penting saya wasiatkan. Iya. Jadi mesti ada kesadaran. Tanpa mulai Aki buarang daftar maka ni kami sidakai pu imang. itu ya. Saya kira iya no pangolongan ni aja no paliwang ni Pak nasa bangka cara ko buloh enggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama. Jadi iya malah kagawe. Mudah-mudahan iya saya kira jadi roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka kami sukuru ko. Jadi ero tahu sukuru mega rupan cara na sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payoli tawe manre pasidakah. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.